هافپەیمانیە کوردستانی di Kombooneka Cumhurî de hilmeta bangeşa hilbijartinên pêşwextî yên Iraqê li Sinûrê bazinê duyê neynewe û ji bo piştevaniya kandîda jimara 26 Ronzêziya Seydo li ser bazinê duyê û li qaza Şêxan ragihand û di pêşiya de pêşwaziyeke germ li heval Seîdî Ehmed Pîrê endamê Mekteba Siyasî ya Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan û berpirsê mihwerê Mosul kirin û paşan di peyvekê de berpirsê Komîta Şêxan bi xêratina heval Seîdî Ehmed Pîrê û Xelîl Barûnî endamê civata giştiya goran û tevaya mêvanan kir. Gerên Komîta Şêxan ya Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan li qeza Şêxan bi xêr hatina heval Seîdî Ehmed Pîrê endamê Mekteba Siyasî û berpirsê mihwerê Neynewal ya Hevpeymanî Kurdistan. Her hosa bi xêr hatina tevaya mêvan û kadir û endam û dost û layingerên êketî dikin. Bi xêr bin bi ser sera û ser çava bo ahenga nasandina kandîda Hevpeymanî jimara 26 Roza Ziyad Seydo li ser bazinê dû neynewe. Ji layê xwe ve heval Seîdî Ehmed Pîrê endamê Mekteba Siyasî ya Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan di wetarekê de amaje bû vê çendê kir û bi girîngî behs kir û gotî îro em hemû li Şêxanîn û bi Edra Mîro û bi dergehê Badînan îber nas e. ئەو حکوومەتێک هەمانە حکوومەتی هەمومانە کەم و کوڕیەکانی گەندەڵیەکانی گەندەڵین ئێمە دژی ئەو هەبوونی ئەو کەم و کوڕیانەی دژی هەبوونی ئەو گەندەڵیانەی هەوڵی ئەوە دەدەین لە ڕێگای گفتوگۆ تیمی خۆمان ناو حکوومەت تیمی یەکێتی ناو حکوومەت تیمی گۆڕان لە ناو حکوومەت ئەو گەندەڵیانە عیلاج بکەین و کارێکی وا بکەین کە موچەکان لە کاتی خۆی بدرێ و کێشەکانی کە لە کوردستان هەیە بە شێوەیەکی باش چارەسەر بکرێت. هەر ji layê xwe ve heval Seîdî Ehmed Pîrê divê Komboona Cumhurî de behsa bername û planên Hevpeymaniya Kurdistanê kir û dîsan ew jî îna berçav ku ev hilbijartinên pêşwex hatin ji ber nerazîbûn û xwepêşandanên xelkê Iraqê û dîsan amaje bûyê çendê jî kir ku êzidiyan qurbaniyên mezin dayne û bi taybet li 3/8/2004 خوشک و برایانی بەڕێز کە ئامادەن لێرە هەمومان بەیەکەوە پرۆژەی داهاتووی ئەم ناوچەیە پرۆژەی پێکەوە ژیانی پرۆژەی یەکتری قبولکردن و ڕێزگرتن لە یەکی پرۆژەی سەرخستنی حەقی پرۆژەی سەرخستنی هاوپەیمانین لە هەڵبژاردننی 2021 بۆیە تەسەور دەکەم بەبێ تەرەدۆت خۆتان کەس و کارتان جیرانەکانتان دێیەکان هەمووتان بەڕێکەون و بڕۆن بۆ دەنگدان دەنگ بدەن بە ڕۆنزاخان دەنگەکانتان بە فیرۆ ناڕوە تەوازن گرنگە تەوازن نەبی لاکەی تێر زیاتر دەسەڵاتی هەبی لەگەر کەس بە حەق ناکە بۆیە ئەگەر تانەوێ حەق سەرکەوی دەنگ دەبی بدەن بە ڕۆنزاخان ئەو تەوازنە دروست بێ. Her divê Komboona Cumhurî de Hevpeymaniya Kurdistanê û piştevaniya kandîda jimara 26 li ser bazinê duyê neynewe Ronzê Ziyad Seydo heval Seîdî Ehmed Pîrê got Ronzê Ziyad keçeke genc û xudan şiyana û ji bina mala mîrên êzidiyan e û dê karên baş bo deverêket bêferq û cawazî. Ekrem Derwêş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.